twongeye kubaha ikaze ku rubuga rwa Sport for Change Media ngo tubagezeho amwe mu marushanwa yerekeye u Rwanda yabaye mu mpera z'icyumweru dusoje. Mu marushanwa mpuzamahanga i Kigali hasojwe ijonjora ry'irushanwa ryitwa Basketball Africa League ryahuje amakipe 8 yari yashyizwe mu matsinda abiri. Itsinda rya mbere ryarimo Patriots yo mu Rwanda, Gendarmerie Nationale Basketball Club yo muri Madagascar, University of Zambia Pacers yo muri Zambia na JKT yo muri Tanzania. Itsinda rya kabiri nero ryarimo amakipe 4, Kenya Ports Authority yo muri Kenya, Ferroviario de Maputo yo muri Mozambique, Cobra Sport yo muri Sudani y'Epfo na City Oilers yo muri Uganda. Iri jonjora ryari rigamije kugaragaza amakipe atatu ya mbere azakomeza mu cyiciro cyisumbuyeho. Izakomeje rero ni Patriot yafashe umwanya wa mbere na Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar yabaye iya kabiri. Ku mukino wa nyuma Patriot ikaba yaratsinze amanota 98 kuri 63 ya Gendarmerie Nationale. Yafashe umwanya wa gatatu ne Ferroviario de Maputo yo muri Mozambique nyuma yo gutsinda City Oilers yo muri Uganda amanota 78 kuri 57. Icyiciro kisumbuye cy'aya marushanwa guhera mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha kikazahuza amakipe yose hamwe 12 ariyo AS Douane yo muri Senegal, AS Police yo muri Mali, AS Sal yo muri Maroc, Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar, GS Petrolier yo muri Algérie, Forces Armées de Police FAP yo muri Cameroun, Ferroviario de Maputo yo muri Mozambique, Petro de Luanda yo muri Angola, Union Monastir yo muri Tunisie, Zamalek yo mu Misiri, Rivers Hoopers yo muri Nigeria na Patriot yo mu Rwanda. Mu gihe habaga iri rushanwa kandi hano i Kigali hakozwe tombora y'uko amakipe y'ibihugu y'abagabo azahura mu matsinda 5 y'ijonjora ryo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya Afrika Afrobasket mu mwaka wa 2021 rizabera i Kigali. Itsinda rya mbere rigizwe na Tunisia, Repubulika ya Centrafrica, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakaziyongeramo ikipe izatsinda ijonjora ry'ibanze mu karere ka 6 na ka 7 ka Afrika. Itsinda rya kabiri ryo rigizwe na Senegal, Angola, Mozambique, zikaziyongeramo ikipe izatsinda ijonjora ry'ibanze mu karere ka 5. Itsinda rya gatatu rigizwe na Cameroon, Cote d'Ivoire, Guinée Conakry, hakaziyongeramo ikipe izatsinda ijonjora ry'ibanze mu karere ka 4. Itsinda rya kane ryo ririmo Nigeria, Mali, u Rwanda, zikaziyongeramo ikipe izatsinda ijonjora ry'ibanze mu karere ka mbere na ka 2. Mu itsinda rya gatanu harimo Maroc, Misiri, Uganda, hakaziyongeramo ikipe izatsinda ijonjora ry'ibanze mu karere ka 3. Imikino y'ijonjora mu matsinda iteganijwe mu kwezi kwa 2 n'ukwa 11 umwaka utaha 2020. Muri volleyball kwa gatandatu no ku cyumweru Kigali habaye UTB Women Volleyball Pre-Season Tournament, irushanwa ngaruka mwaka ribimburira ayandi y'amakipe y'abagore mu Rwanda. Harimo amakipe 5 asanzwe mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda n'indi kipe imwe yaturutse muri Botswana, zikaba zari zashyizwe mu matsinda 2 y'imikino y'ijonjora. Itsinda rya mbere ryari rigizwe na UTB, IPRC Huye n'ikipe y'igihugu ya Botswana. Itsinda rya kabiri ryarimo Rwanda Revenue Authority, KVC na APR. Igikombe kikaba cyaratwawe na UTB ku mukino wa nyuma yatsinze ikipe y'igihugu ya Botswana 7-1. Mu cyumweru dusoje ishyirahamwe ry'umukino ukiri mushya mu Rwanda witwa Chambara ryagizemo ibikorwa bibiri by'ingenzi. Kwa gatandatu hatangijwe ku mugaragaro Nyagatare Sport Chambara Club igizwe n'abakinnyi bagera ku 150. Igikorwa cyabereye mu karere ka Nyagatare. Ku cyumweru Kigali ho habaye irushanwa ngaruka mwaka risoza ayuyu 2019 ribera muri Centre de Jeunes Don Bosco mu Gatenga. Iri rushanwa ryahuje amakipe yo mu Rwanda n'indi imwe yaturutse mu gihugu cya Kenya. Mu cyiciro cy'abarushanwa ku giti cyabo abafite imyaka hagati y'6 n'9 wa mbere yabaye Cyuzuzo Christian wo muri United Sport Chambara Club, akurikirwa ku mwanya wa kabiri na Kwizera Christian wo muri Nyagatare Sport Chambara Club, wa gatatu aba Toringabo Blaise nawe wo muri Nyagatare Sport Chambara Club. Mu bafite imyaka hagati y'10 na 13 wa mbere yabaye Iradukunda Elise wo muri United Sport Chambara Club, akurikirwa na Mutoniwase Jessica wo muri Susano Sport Chambara Club, wa gatatu aba Gihozo Fils wo muri United Sport Chambara Club.
mu cyiciro cy'abafite imyaka hagati ya 14 na 17 uwa mbere yabaye Mugisha Van Damme wo muri Nyagatare Sport Chambara Club, uwa kabiri abangabo nziza Jack wo muri Susano Sport Chambara Club, uwa gatatu abadusenge Salomo wo muri Nyagatare Sport Chambara Club. Naho mu cyiciro cy'abakuze no kuvuga kuva ku myaka 18 kuzamura, uwa mbere yabaye Isaac Okwiri wo mu kipe ya Kenya, uwa kabiri Havugimana Joseph wo muri Nyagatare Sport Chambara Club, uwa gatatu Sanzumwami Esdras nawe akaba ari muri Nyagatare Sport Chambara Club. Uko amakipe yakurikiranye, ya mbere yabaye Nyagatare Sport Chambara Club, umwanya wa kabiri ufatwa na Samurai Sport Chambara Club, naho iya gatatu iba Bishamon Sport Chambara Club. Mu marushanwa y'amakipe y'imbere hano mu Rwanda, duhereye ku mukino y'umunsi wa 15 wa shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, ari nawo wasoje imikino ibanza. AS Kigali yatsinze Heroes igitego 1-0, Bugesera inganya na Gasogi United igitego 1-1, Etincelle yanganije na Gicumbi ibitego 2-2, APRFC itsinda Rayon Sport ibitego 2-0, Marine yatsinze Musanze igitego 1-0, Kiyovu Sport itsinda Mukura Victory Sport ibitego 4-2, AS Muhanga yanganije na Sunrise 0-0, Police itsinda Espoir ibitego 2-1. Uko amakipe yasoje imikino ibanza akurikirana, ya mbere ni APRFC n'amanota 37, ya kabiri Police amanota 32, ku mwanya wa gatatu ari Rayon Sport n'amanota 31, ya kane ni AS Muhanga n'amanota 23, ya gatanu ni Mukura Victory Sport n'amanota 22 zigamye ibitego 3, iranganya na Kiyovu Sport ku mwanya wa gatandatu nayo ifite amanota 22 ikaba zigamye ibitego 3. Ku mwanya wa karindwi ari Etincelle n'amanota 20, nta gitego zigamye nta n'umwe ndifite. Ya munani ni Bugesera nayo ifite amanota 20 ariko ikagira umwenda w'igitego 1. Ku mwanya wa 9 hari Sunrise n'amanota 19 zigamye ibitego 2, ya 10 ni Gasogi United nayo ifite amanota 19 ariko abizigamye igitego 1. AS Kigali ku mwanya wa 11 ifite amanota 17 zigamye ibitego 5, iranganya na Marine iri ku mwanya wa 12 ifite amanota 17 nayo ikaba kandi ifite umwenda w'ibitego 5. Ya 13 ni Musanze n'amanota 12 ifite umwenda w'ibitego 9, ya 14 ni Espoir nayo ifite 12 ariko akagira umwenda w'ibitego 10. Ku mwanya wa 15 hari Gicumbi n'amanota 9 ifite umwenda w'ibitego 12. Ku mwanya wa 16 ari nawo wa nyuma hari ekipe ya Heroes ifite amanota 8 ikaba ifite umwenda w'ibitego 16. Umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi aracyari Samson Babua wo muri Sunrise afite 11. Mu mupira w'amaguru habaye kandi imikino y'umunsi wa kabiri wa shampiyona mu cyiciro cya kabiri. Mu itsinda rya mbere Amagaju yanganije na Kirehe 0-0, Asport Limited itsinda Rutsiro ibitego 2-0, Gorilla nayo yatsinze Pepiniere 2-0, Sorwate inganya n'Intare 0-0, Interforce yatsinze Akagera 3-0. Impesa muri iri tsinda yari yaruhutse. Mu itsinda rya kabiri ekipe ya Etoile de l'Est yatsinze Rugende Training Center Limited ibitego 4-1, Gasabo United itsinda Nyagatare 5-1, Vision Jeunesse Nouvelle yanganije na Vision FC igitego 1-1, Alpha nayo inganya na Kaminuza y'u Rwanda ibitego 2-2, Rwamagana City yatsinze Miroplast igitego 1-0. Muri Taekwondo kwa gatandatu no ku cyumweru Kigali habereye shampiyona y'igihugu, ari naryo rushanwa ryasoje ay'umwaka muri uwo mukino. Duhereye mu byiciro by'abahungu b'ingimbi mu batagejeje ku biro 45, wa mbere yabaye Ntaganda Vincent wo muri Unity Taekwondo Club, wa kabiri Abakamanzi Jean wo muri Special Lineup Taekwondo Club, abagatatu babiri ni Hakizimana Didier wo muri Dream Fighters Taekwondo Club na Ishema Samuel wo muri Urban Taekwondo Club. Mu bafite munsi y'ibiro 48, wa mbere yabaye Mucyo Ivan wo muri Dream Taekwondo Club, wa kabiri aba Muhayimana Clovis wo muri Dream Fighting Taekwondo Club, abagatatu babiri ni Ntagungira Yazid wo muri Kivu Vision Taekwondo Club na Nyandwi Aimable wo muri Lion Power Taekwondo Club. Mu barengeje ibiro 45, wa mbere yabaye Uwizeyimana Kamarade wo muri Light Taekwondo Club, wa kabiri aba Jean Pierre wo muri White Stars Club, abagatatu babiri ni Ndahiro wo muri Nyamata Taekwondo Club na Cyubahiro wo muri Dream Taekwondo Club.
abahungu b'ingimbi bafite munsi y'ibiro 51, uwa mbere yabaye Sibomana Atanaze wo muri Dream Taekwondo Club, uwa kabiri Akimana Axel wo muri Nyamata Taekwondo Club, aba gatatu Iradukunda Tumi wo muri Unity Taekwondo Club na Habiyaremye Nepo muri Dream Fighters Taekwondo Club. Naho mu bafite munsi y'ibiro 55, uwa mbere yabaye Binego Jibril wo muri Dream Fighters, akurikirwa na Kwizera Prote ku mwanya wa kabiri wo muri Kigali Justice Taekwondo Club, aba gatatu Tumusifu Theogene wo muri Special Lineup na Nsengiyumva Pacifique wo muri Lion Power Taekwondo Club. Mu cyiciro cy'abafite munsi y'ibiro 59, uwa mbere yabaye Iramuremye Jackson wo muri Dream Fighters, uwa kabiri Abagatari Geoffrey wo muri Dream Taekwondo Club, aba gatatu ni Pacifique Umukunzi wo muri Kigali Justice Taekwondo Club na Rwubahuka Prince wo muri Special Lineup. Mu cyiciro cy'ingimbi bafite munsi y'ibiro 63, uwa mbere yabaye Uwineza Elisa wo muri International Youth Fellowship Taekwondo Club, akurikirwa ku mwanya wa kabiri na Tumukunde Damour wo muri Light Taekwondo Club, aba gatatu Kamanzi Idrissa wo muri Light Taekwondo Club na Ndacyayisenga Fidel wo muri Unity Taekwondo Club. Mu barengeje ibiro 63, uwa mbere yabaye kandi Ntaganda Vincent wo muri Unity Taekwondo Club, uwa kabiri Kamanzi Jean wo muri Special Lineup, aba gatatu Ayishakiye Didier wo muri Dream Fighters na Ishema Samuel wo muri Aban Taekwondo Club. Mu cyiciro cy'abakobwa b'abangavu bafite munsi y'ibiro 46, uwa mbere yabaye Mutoni Wase Kevin wo muri Dream Taekwondo Club, uwa kabiri Abatuyisenge Kevin wo muri Dream Fighters Taekwondo Club. Na mu bafite ibiro 49, uwa mbere yabaye Ingabire Anita wo muri Special Lineup, akurikirwa na Niyo Kwizera Kevin ku mwanya wa kabiri, akaba ari muri White Stars Taekwondo Club. Mu bafite ibiro 52, uwa mbere yabaye Gisubizo Vanessa wo muri Nyamata Taekwondo Club, uwa kabiri Uwamahoro Francine wo muri Light Taekwondo Club, ku mwanya wa gatatu haza Niyonshuti Ange wo muri Light Taekwondo Club hamwe na Ishimwe na naho muri Dream Fighters. Mu cyiciro cy'abangavu kandi ariko bafite ibiro 55, uwa mbere yabaye Cyuzuzo wo muri Dream Taekwondo Club, uwa kabiri Ishimwe Karine wo muri Special Lineup, aba gatatu ni Bitangaza Esther wo muri Special Lineup na Umutesi Josine wo muri Blue Sky Taekwondo Club. Mu bafite ibiro 59, uwa mbere yabaye Ingabire Fanny wo muri Special Lineup, uwa kabiri Umurerwa Divine na wo muri Special Lineup, aba gatatu Tumukunde Emmanuel wo muri Dream Fighters na Iribagiza Zawadi wo muri Unity Taekwondo Club. Mu bafite ibiro 62, uwa mbere yabaye Umurerwa Nadege wo muri Dream Fighters Taekwondo Club, uwa kabiri Irakoze Shekina wo muri Special Lineup, aba gatatu Umutoni Vanessa wo muri Dream Taekwondo Club na Ishimwe Ben wo muri Light Taekwondo Club. Mu cyiciro cy'abana b'abakobwa bafite munsi y'ibiro 29, uwa mbere yabaye Umutoni Jidia wo muri Unity Taekwondo Club, uwa kabiri Irakoze Tona wo muri Aban Taekwondo Club. Mu bafite munsi y'ibiro 33, uwa mbere yabaye Kamikazi Jeanne wo muri Kigali Justice Taekwondo Club, uwa kabiri Uwase Kevin wo muri Aban Taekwondo Club, aba gatatu Uwimana Aline wo muri Dream Fighters na Umumararungu Queen wo muri Aban Taekwondo Club. No mu bafite munsi y'ibiro 37, uwa mbere yabaye Uwase Diane wo muri Dream Taekwondo Club, akurikirwa ku mwanya wa kabiri na Tumukunde wo muri White Stars Taekwondo Club. Mu bakobwa bato kandi ariko bafite munsi y'ibiro 47, uwa mbere yabaye Niyosinge Alia wo muri Dream Taekwondo Club, uwa kabiri Rutaganda Bertine nawe muri Dream Taekwondo Club, uwa gatatu aba Uwase Fanny wo muri Kigali Justice Taekwondo Club. Mu bafite munsi y'ibiro 51, uwa mbere yabaye Singizwe Fidelity wo muri Dream Taekwondo Club, uwa kabiri Rutaganda Albertine nawe muri Dream Taekwondo Club, aba gatatu Umurerwa Karine wo muri Special Lineup na Kamariza Raisa wo muri Dream Taekwondo Club. Dukomereje mu bafite munsi y'ibiro 55, uwa mbere yabaye Iribagiza Zawadi wo muri Unity Taekwondo Club, akurikirwa ku mwanya wa kabiri na Umurerwa Queen wo muri Special Lineup. Mu bafite munsi y'ibiro 26, uwa mbere yabaye Mutabazi God wo muri Dream Fighters, uwa kabiri Muragwa Jidia wo muri Aban Taekwondo Club,
aba gatatu babiri yabaye Kubwimana Fabrice wo muri Urban Taekwondo Club na Baraka Olivier wo muri Kivu Vision Taekwondo Club. Bahungu bato bafite munsi y'ibiro 33 wa mbere yabaye Tumukunde Shaban wo muri Dream Taekwondo Club, wa kabiri Kabugaga Selemani wo muri Dream Taekwondo Club, aba gatatu Mugisha Elvis nawe wo muri Dream Taekwondo Club na Tuyishimire Emmanuel wo muri Gisagara Taekwondo Club. Naho mu bafite munsi y'ibiro 37 wa mbere yabaye Sangwa Ivan wo muri White Stars Taekwondo Club, wa kabiri Radukunda Frank wo muri Light Taekwondo Club, aba gatatu babiri Murengezi wo muri Lion Power Taekwondo Club na Izabayo Clayvan wo muri White Stars. Mu bahungu bato kandi ariko batarengeje ibiro 41 wa mbere yabaye Cyusa Fiston wo muri Unity Taekwondo Club, wa kabiri Ngabonziza Hakim wo muri Dream Taekwondo Club, aba gatatu babiri ni Felix wo muri Unity na Nzamwitakuze Bernard wo muri Gisagara Taekwondo Club. Mu bafite munsi y'ibiro 45 wa mbere yabaye David Kwizera wo muri Urban Taekwondo Club, wa kabiri Ngenzi Darsa wo muri Nyamata Taekwondo Club, aba gatatu babiri ni Ikirezi Belarmin wo muri Light Taekwondo Club na Shimimana Eric wo muri Urban Taekwondo Club. Mu bafite munsi y'ibiro 49 wa mbere yabaye Masabo Olivier wo muri Kigali Justice Taekwondo Club, ku mwanya wa kabiri haza Ishimwe Elise wo muri Unity Taekwondo Club, aba gatatu babiri ni Tuyizere wo muri Dream Fighters na Shimimana Eric wo muri Urban Taekwondo Club. Mu bahungu bato batagejeje ku biro 53 wa mbere yabaye Nifasha Albert wo muri Unity, ku mwanya wa kabiri niyo Gisubizo Jean nawe no muri Unity, ku mwanya wa gatatu haza abakinnyi babiri Uwayezu Emmanuel wo muri Gisagara na Niyo Mugabo Jean wo muri Dream Taekwondo Club. Mu cyiciro cy'abagabo bafite munsi y'ibiro 58 wa mbere yabaye Sekanyambo Jean Paul wo muri Police Taekwondo Club, ku mwanya wa kabiri Iyamuremye Jackson wo muri Dream Fighters, ku mwanya wa gatatu Nizeyimana hamwe na Byungura wo muri White Stars Taekwondo Club. Mu batagejeje ku biro 63 wa mbere yabaye Ningize Jean wo muri Dream Taekwondo Club, ku mwanya wa kabiri Niyo Mugabo Happy wo muri IYF Taekwondo Club, ku mwanya wa gatatu haza Nzaramba Emmanuel wo muri Police Taekwondo Club na Byiringiro Abraham nawe akaba ari mugenzi wo muri Police Taekwondo Club. Mu bagabo batagejeje ku biro 68 wa mbere yabaye Munyakazi Vincent wo muri Police Taekwondo Club, ku mwanya wa kabiri Tuyisenge no muri Police Taekwondo Club, Hakizimana Robert na Aishakiye Didier baza ku mwanya wa gatatu. Abagabo batagejeje ku biro 74 wa mbere yabaye Twizeyimana Musa wo muri Police Taekwondo Club, Nizeyimana Xavier no muri Police Taekwondo Club aza ku mwanya wa kabiri, aba gatatu baba Uwitonze wo muri Police na Ishimwe Olivier wo muri Unity. N'abagabo bafite munsi y'ibiro 87 wa mbere yabaye Niyonzima Jackson muri Dream Taekwondo Club, wa kabiri abamwemezi Cedric muri Police Taekwondo Club. Mu bagabo barengeje ibiro 87 wa mbere yabaye Niyo Mukiza Edison muri Dream Fighters, ku mwanya wa kabiri Kwisanga Peter muri IYF Taekwondo Club, ku mwanya wa gatatu haje Sinayobye Gaël wo muri Police Taekwondo Club na mugenzi we Ruterana Gilbert wo muri Police Taekwondo Club. Mu bakinnyi bafite ubumuga para Taekwondo wahize abandi ni Niringimana Jean Claude wo muri Nyamata Taekwondo Club, naho mu rwego rw'amakipe yabaye ya mbere ni Dream Taekwondo Club, ya kabiri Dream Fighters Taekwondo Club, ku mwanya wa gatatu haza Police Taekwondo Club. Mu ishyirahamwe nyarwanda ry'umukino wo gusiganwa ku magare Ferwasi, ku cyumweru hateranye inama y'inteko rusange idasanzwe yabayemo amatora y'abagize komite nyobozi basimbura abaherutse kwegura. Abatowe Perezida ni Murenzi Abdallah, Vice Perezida wa mbere Mukazibera Marie Agnes, Vice Perezida wa kabiri Nkuranga Alphonse, umunyabanga mukuru ni Sekanyange Jean Leonard, ushinzwe umutungo Ingabire Asia. Hatowe kandi abajyanama batatu ari bo Maître Bayisabe Irene, Karambizi Rabin Amim na Karama Geoffrey. Dusoreze ahandi naho habaye amatora ya komite nyobozi nshya ni mu ishyirahamwe nyarwanda ry'umukino wa tennis ikinirwa ku meza tennis de table. Birungi John Bosco yongeye gutorerwa umwanya wa President, Vice President ni Frere Burasa Maurice, umunyabanga mukuru Ntaganda Paul, ushinzwe umutungo ni Mukamuhizi Fontaine.